Kaseng Congress kalapulong ke jeki hakari India Brockway ban pinpaw ka sarkar ke jingkiu dor palat ki marba mardi. Hangni hanong ba shillong ru yakani ke jeki lapulong hakmar ka office jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Usamla Edward Rintathyang, General Secretary ki MPCC Shillong City, ulong bakane ke jingpin ki dor ki marbam kalakta shishay ki dup ki rangli bar ki kup shilyang sam shilyang. Mengitip bahkan kasi ke Parti Kongres habar ko ka ri India hi ya don kani ka protes sepang ka price rise ya kani ka jingkiu dor jingki marbam mardi ki baman lang kasingi ki bakta ya ka jingim bad ya ka jinglong baman kasingi jongi ki kup siliang ki sem siliang pi man kasingi menta ka jingkiu dor jingki marbam lalong sebapalat ka sarkar ka bayalam ya kari kajongi bakumju hajala kajongi kila ong yengi ba yin ay pi kita ka free gas connection kila $8 million ya ki pajba ki jongi ban shed no daga gas bapli kila klet ban shed no daga stove ban shed no daga shaula war sai stove ru la jenjar betaban yo ka syarak ru kala rem dia onda $8 million ya ki ban shed daga gas mentapat ka jayu habadon kaman yo ega cylinder kumbala kular bakan day kita ka home delivery ya kataru amsem la yo ka gas kala kiudor sa bapalat dangi kemawa ka por padang sesar ka Congress Party ka dor jo ka cylinder ka way kalong south patingka nrei mentala jon poi siya ka hadar patingka tenang ta om day so tanga gas ru nrei wat kimarbam kibalong bakongsan gibaman kasingi padon kam kumukau udai ke sini baru lapan ngatlut ha GST disya mengi baduk ngin pej pat ngin yaj ujuru kador lakot sebneng cakendau hato ya kadoru umno coban bam ujuru umno coban bam dadak isu pat kumengi kirai toy ikup siliang kisam siliangin ya bam di kumta na ka Kongres Parti ngiyeng hang ne ban pensengau ya kajing persa jungi ya kani ke sarkar bade ban perkhat lang ya kaduk yangi ki baduk kirai toy bar kumjuru kombat peso thui ki pajba ki babun kani ka jingpun kodor sabab palat ya ki marba mardi hato kam ladei ka jingle politics na marba ki pen ki dor ya kini ki marba mardi ya ka jing mentoy jong no